mala rochen bakwen no roinen ke kwen no ki kwen jen ba address masana la kwen wari take a badge ti shana nentin ka chira lad bon ka gwam shi we so dong chien shang anyam so I want to talk about it goro ba dor ba latin ko de kon ti ngesh bo change manan to but goro jande kon ka address ngumi le ro de re dan kon we because right now she can't take a time choro time je goye ani bana kuling ni ja la queen goye queen edungen dang ro di cha den nok charden kepkel no bika don kel ko jen tu queen kelu mi cha la ro binere to bika la jidwar kel o bikendong ala ran kana shegda ki ran kana shode jen mi kwal jele shol ga je en o queen ko bi adap ka gat kan gar to bi ka pit kel jen kunaren le shak jamo kunaro den le dab naro queen ne tuka da gwailung mishi konu gi konta danan chajer ya lekeje gwan do ne kon chicken ya leke lo duor mi lotke mete kalus mishi ne dangro sharudien yaje no biga tekel yaje na mo shabia bang biga rodien kebla tok ko shikana goro bigana poinkel mishi wood chenyal chejenok la jene be we dor gwanyal bako jogono chenya dun chano ba gwan be jakie ba man jakie rame ten wena midi don be jen be we kaka ana ba namo ba jawola ko to kon ka kundi shop karaoke kundi shop ko diok ate kwen shang dar tetin and then to kwen war tetin la ruit kano dongde nyal da ro do kwal diodien dongde lawo la nyala ja kap ke cheng lobu wud bon ba ji kap wuni ba ji kap ba ji nang ba ji pele match we right kana and then from there ba ji nang lo mi da de kon chularo no chaga de kare o take queen luska ke queen dana chwal ke no anware no ye queen dola ke queen jek so queen dola queen ke ne ruit ke ne tona ka queen kon ware mi kwen kanyal before kan kon na ngaja gwano de na weri ko kon kule pin na kon so chi gwane kon kana mane kon te ka ngoti ji kan ka yat pin kan ngoda to ka ngoda dan ku narin la kwen keke kan ngoda to lot keke ka lunne ma dan lot keke je te la ram gor ken no bala dar no ko dar jen jak kwen ko be je ko ma lo ka dar jene kuje dana ti nyal teten man da gwan kana mantin ke dor nyal cha gorno ken che man be ka dar ko wodi bi ka ngot be ken ka dil gor telemi be ken goro be ken reptin bala ni ngotin konen chala no bna kwen ke already mi shete me cha martin ken no mo ba shole diloj gen ken to ko be ga te ko to ngwana ti ken ka ke be ga te ka kwak to ngwana long to gor ken ka shet ka pot balar no jidwar mo ke diloy ni shiken queen shiken la woy gwada dan teten na mani akel ka kuje do dien kanetin kontin kwen kanyal a chang no kane lungdi de ka kwak de ken gatup cha gor no de kan kwak te lain ka pega dan kwen arodin ke je ibi kenabel mishala no kwena ko ri jandang diok ne di al nueren gwada mo kyok ri jandang rawi di shiken be bel we kujimi
otherwise ba cholo no ne mi te mi chi kana top shit ko dong top rana ka talwai de kama je gwantu de ke kama je mantu de ke kama je ne de to ka talwai de cha ja kwen ke run mi shu da mo she wada pin kana nyamo ne cha ka wi kwen ka ti la wi kwen ka ne wok te kon de cha ya pin gwa nguda gwa de chi na ti ge nyurtin ka la wi kwen kam a chang chi million ba shi kala yor pin ngode kan o kudu jendang dio gwa goro ne ki o kudu jendang ro de di chi kan ba o goro ne cha men da na chu yor pin ye che na mele na cha ka wi kwen ka de to ko lot ka nu gor ka nu ngot a jen mala gor ke no di jin wut chi ro de be ja sham ke shen todu ka odi run wete matuok ba kam ne ji wo ku te kon te cha yor pin ka ngot anware no en che ko no man che ka ten re dwaran kon ware ke ji ken gwene ken dangro ke gwene ken dang diok no la kun ta na ne ka kon gwas me te ne de kun ko jen bakel te lan video ni ke lan ka shoot bina kun ga jen bakel ga ne den kon bu kun ga jen dangro de diech kaneta kon bu kun ka jandang jok enana mishina we nyurna la na da nyur ko okay oktin kon gor ke kenti ba juaj ba gatul no buna we re ngone shika ngoto wa chak ngwa da mo e wa chang ne ke no chejen ka ngoto ja yat pinu wonore de ngai ke ken wore amite karam kel mishiloy de she odidan gwa da mo kaneta kon ti la shin to ne nyal sorry ne de kon la shi ma ne nyal ba joge e na mo chejen ngon wari ci kon ga bebel ci loy dan ci bidit ci kon belet ke ci kon badar so jen wiana ne la yor la optin kon ci ko jendang ru di ke jen jok ba ga yor pin bad mi ci bal ci wona ga jen bakel ba la no mon welia e run mo nyal we dagrun ko jen bakel to ngoda ba kam ji hokru jendang jok ci kun ci ka ten te yor ko jen bakel pintin ke run la nyala la we daga shenga 2 days ci ka nanga ki 3 day after wedding te chaten ti changa la jes lo de long machine no nyameda ne cha kwen chela woda ka jana cha ok tungwan cha ga yor pinge kwide and then bela dag la na guje no na me be chelong cha kula let chi nyala fwas kini jera mamo but ka ngon were chedeten ngon were je no ba dil la na danen gorke so no mo da la manya en kwen me te kok tungwan yor ka pintini kwen chang dar mo raje tin chi kwen war kwen chang dar e jen sham kana tin longone ko kwen chang dar wa ti ke lu ngoda bo sham ga jinitin gorga jen o jindiri kwen ne ka chang da so de kwen ne ka wer chi de kwen ka chang dar ko jak loy de ba ka jet bone men ba o gurtini yo e midit ka nyok ba ji lat jor bete de ngwane ne ti chak tele kan dor kwala goro jin ba ji pujuno be nyal bi rut ki be nyal bia kwal ka jino guru jen wo betekelus kenetin kontin kwen nyadien ano kwen chang dara lus by the way a chang tele je yang ka chiro do komide no bedil kwen nyamo kokte ko la kwen karande jino cha je de lo ko dung lusa men la rega long a jen kwen wara mo ko nyal no ba kwal ke barwet run la ya beje ka jeno dong chiang jeno dong no mo dere we to jala nyal la jigo no please tirodu ko run mo waji kwen and then begin point to tell yang ma ba jikeje but mi de larnodi la na gwach kanete ngwan miche ben ka kwen la na level no ne nyam kwen ke chengdar de dil kwen kok to ka nyam kwen ke wer mi cha gade cha jenen no de dil kwen kok to ngwan ko te gatetin no ko mi gatin ke lo ala kwen gor ke ne gat by the way chi enjoyment gor ke ne garede but chi kono kule jigna kon were yo mi che la nyam ruet ke ne je lo te gatetin then ba la ro kwen je ko di ho wel ka gado tetin mi la gat mi cha ne point min kwala gor point de na ba le lugo no mo gono e we kune ka wer so we kune ka chengdar ka jono yo run dong chi nyal che bu da bon gwa da mo so gwe je no kon chi kon ngwana chi kon ga gwaje lon kon were chi kon ka gwaj nyam dan de dil kwen ko to ngwan de la jen nyam dan en cha ruin point de kwen ko to ngwan ko cha ga cha je nen cha nga je no jen lada nyam dan de kwen ko to tot de la nyam dan kwen ke chengdar
so de kon queen wade kon jaka expensive de kon queen chang dar jaka mite ka ok tot ko queen tas ka lo acha de gorto ngwanten acha rande jogono jin ete le kwa ko ne ngwal ga lara te on je no bu queen ka chang dar ka jino te li dor chang akel so no money karik to talk kwana ben kan ngot queen right now she konen ngot queen maniam che man chala ramadan ala mishe te ka dar mutu wakti no gwada mo bi ngaje no ci queen mo che je ko tanat la dak ne ji poni ji ramadan kula queen la te giti ngwani ba teach te cha gwan kor no mo ka tangun lana guji no chere mi a jealousy kanetin content kwen ka nyadi especially men ki gwara konen kula te nyimandin ko pega danan ti kana a ping me bej cher ka jen queen dana paenen kacha video de gwich ano de lar no beje met yore kono chati ke lot of money ken gat chani de ko kula queen wen andien ka wal yude kono to ko la yu nyet panken queen ken shik de rander kula survive di gat ko bi ko queen ku ne riang ku ken siang nuer ku ken la pel ano yer ken siang nuer ke liaga dan te ke ba yu to ngwane ken long ba ga le we tijen gwa mo ke ba ko to no te ke jin mieng mi lepke ite ke tu duel mi gor ke no ba yo kon yo all this thing ala culture nuer cha ya right now kana me yerje kelia ke rundi ala ti tele dit ti shi min nyur ka kon ko dio je chana tel dio je kan kon were dit kon shi ke tel jemnen ye doran te me we je ga long anywhere mi kon la dor we je tele dien mi je ro mi dongde ke dit kon la chal ke no de ka la roj ba ngon nuere ba ka ya pin ba ngaje no cha ngode me cha je betul tele ke so le drama wide I was reading a message mi cha gora ramkel la je no temer ken gate tiende ku ka ngwang medan ken chi bena temer la kwaro ka ken den content kwa ngoti churi lot kwa la let ka la ken do le lo yo mi me du ke da malen mi je gam be guje no e mogwa ku je no na gan society nwore ku je ko jen dong role model mu wanen yo le mission ba guje ne ko ken o gwaye ba je gor aw bana kulu wedi ka ji dit kon ti getel so de la rodi ala dar doran kon wer ci rode rep dar ci rode rep long amu we ken ci kon caption kan gwar kon ala gwar nyere kon ba kwen ana sha ba kwen bigete wichar bigetel dor ci kan bite ka dor ko mugu yen mishir kan me di enen won tama ka ta me tele ngan mu kwen lar yi tok ngani cha kwen cha jalok ko ci kan kwakran kono kwa demand enetin kono te ka nyer ci kan ga long ko de kan ga yorpin ko mishra no we tane min kep ka so Sudan kuna ke kwaktung wan ti chitsen ti kwalo duwe ne ke na ba glo dwen ka ngak ba kan ka ngak wal jin ponjiram dana kwen ka nyaade tele ile dor shenga kel shengle la do teleje ka jino jini ba nyaada kwen ka oxygen bakel ki oxygen dang jo so bunaren kulen leli di right now ala kon chana uche jala tok ci kon we ka duom shoda lot ko tele dit te right ke culture nur manan de gor ki ngot no bara ma ka bende mi kwena ko oxygen bakel ki oxygen dang jok ana bala hena gwado mo ka decision mi she kwanya la hen ku sendier karam mo ram do dien bulo beno mitel duorone so culture and gore je no de ne je nyo mi ku kon revise again ko she jek already and cha no the reality amen yer ke je na kwala chole tel mada ke ye la ya no ngeng de jek ti go te ba ye destroy in community mo ki in society no money ko tu ga kwar kon la kwar kume wona ka kwalo akot all of them de la ro shi ke telot they are not doing anything medes nuare de ka nang niam gwen kendial unless ina nyogo nyur nyok again china rodi reale ka nyoka chiran chetin kon guje de wene jen ka ke chi dire jen ka dor no mi chana ka kula pele jen budoran ba kula nyowe ka direction dana gwane jenon ka mi jen bana shujelo alo ko mission na me mi yot ka ngwana niam
shinati ke char ne tin kon tele dor ki tele ka ngwane cause na mala beje and na maba mi cha we ko cha ok cha ga yo niam kura ma kwen ko tu ngwan mi min dia nyu jeno tele gat bi le kwen ta mere dwaran kon were tu ga dewich bineten kon ba na kwen bi ken kon ajen bi ga we ka western world bro kon le de ka bi ko lo lunjok bra mo bi bi kwen ka tungwan ke nyom shu gwe ja bon kan kwak ngwana ko nan tobi chicken shungan gwadam and the moment tiga chu ba ga dak dor kan dial chang dor chang jen chig du dak orun siga binyo ga jega to bulo go ni ke kume bai ju no le na me na ka wal siga bijik so you west ngu chi chitin ko nan dong de ro le de ke je chika west so gore gwadme gore jen wo bna bi ga char ka do bada nan de kan char ga je ka kwite ga den so shu gu nyum be ga je gu ne ko kien bon wo shu ke so kwen dan mi che je kon che kwen che ja ten che kwen wan che ga ten mi che larie but men de na cha ten e dung te mi cha lat ke nuer council and nuer elder council ke 2016 ti kana chol 2016 we ga 2017 take sermon den mi cha wutin wona roi ke kwen cha wutin ti kana ko jin kun ko hodi ke ngu ko mu cha ti joni 2016 2017 and gwada mo paya kwen and then chao ti ka do badana dong tin cha yor pin ko nguni ki mu mi cha ti ka ki mi cha gor ya de lar no gwada dana kwenetin ngwani tele mi dit mi cha riftin but gor kan nyen culture kwa ku kene te ko kien ala ku ji Kenya mela na kun ko de jandang ro wi de de ku je do die na mi gwada me ok ti jandang ro wi de mi tete de yor pin gol ka dong de la o ti ko kien ten tong cha kwen but a fair ko ko dong mi ti ga do de re to but ta na kun kan ge jan bakel but ti nyo ne ne mi roi na roi dit ko gwada da ne roi na tin gwara ka pin kwen cha da cha la ro ku je do die na mi kun na ka jan bakel ki jan de ku do die na me kun na jan do ki jan dang ro de kane de kun ka well de ki well me nyam ru kane je ki kwa ne well de ki well no yo no mo yo mi shu wi de wi gwe ba gwe no la village ro da mo ke kwa ke la mi shu wi kwen de wi do die na ne de jogo no kon ji duare me la ne kun ko ti ne ka jina dong bi dor mi very poor tele kwa ka jina yo bro do yor tu duel mi tela kan tu ngala kan ka tiech bi kule le lidi so na mone be ka nga be ka ramishit kana mo ajen mu guru onweri ngot kende ka lakel wi tarching wi gwada do diena mo de la jen ngoda kela mo chira ndia we laro we kon ju gwada mene ne kone ko ti ne chete right now ka so Sudan ngar na ke kwak no ngar mudin me chwale ngar mi jini bir doran ke Ethiopia ka Gambela ba nyong na ngar bone ke kwak bane ala kwa dab no na togre wi ka so Sudan bane nwari anyong mi jini gwe je long gwada na betin be ka western world ka da mana kon tindara tin kun kok to ngwan ki ke kwak to ngwan a chengi de tin bok bi ka yorpin a chengi de tin and then from there binyal bija truck ko chok to ngwan chi yorpin ko right now kan wori lalar ke nyala nyal jo no jin churo do yorpin gor gwan ba e kwentin kok te ba dor ba jik tin yes of course gwan no de nyal der del te kok but chia char ka kwite ka de gwada dana bo te tin chia char ka je siang ma te bo singa je mon wena mi so na meni akel so ku je mo cha chuona ka odi ba nyal ba kwen kok tungwan tup ko pus tungwan ti be so chinal ngi ke je chi western world chi ko kon ngi ke je anyok mi yen gu yen western world ba kon nyok mi ngi ja kon ko de chik dare kwen bo ke wut chi ke mtu tam la lingno chi nyangu cha kwen no nyangu de ko kwen je ne nyangu kwen ke ne je wut ka culture nuore tele chik mu de wut de ja kwen tele je ene wood point again de chik de ja kwen ona but cha culture cha je twist rar and tin kon into the western world mimo of course to kon can need decent women to she there and they are no any cha kwen che dem lar ko nge je no che wut che de kwen dong da la o jen lo ka nu wut ko che wut che no ko te ka do da wut jo no ko ta do ra and then
ba kwen karwada so jen model kuje che de kwen nga che de kwen wut che de mtuoko no alo jin loga nga loga ne boyfriend du ki nog du ko wo bi loka kwa ko ti ka do jen model kuje ne shuo de ran la re che ngungu cha kwen che wut cha kwen mo ka culture nore e poje long no mo e shem kana mtuoko but later right now ka lenga all the time western world women and ekwen kene wuni no wrong she akwen wuni dundo o shiran ti nok she gorno bi yot kuta tone te gimo bi shodo bi lwak ko bi rodo bi yoto bi ketu ko run cha shodo cha je bile disturb kene garme kana nyada kwen so you want to clear out that date go de ni jen so ko kujemo thank you ke kujemo ala yo nuere de ke dil yospi I attend mentalari in Nur Elder Council among right nothing. Banere yine attend kel ke Christian Temple, Tandian, te Christian Temple ke 2016. No, right chalat no, bamutot belar ke Christian Temple cause nere thin ke Tandian ke dit ke shika right. Ano ke Christian Temple cha your opinion one ne mite nyamu kwen ke baje kwere luakos mite mu gorke baje aleka dikone alo tiken ke specific amount of cattle to buy your pin ala chiga tongwan ko wogi ken odongde ken culture de ken ogor na mo shwala de no lo win that right now mi jini kuni buwe luako de lar no nene mi kwen ka jibne dir tiken ngetin che bele de tishenga mi but tekane ko ba ngaje no nyame nyamu kwen ka changder ban me wer telam buka nang tin chicken weten but kuko focus ko me ram kwen ka changder de kan dil tiketetten ko right now gwar nye dial waga jig lwakot me gur kwen la tok jirama mo be jig lwakot ke dong mite dor me ngaje no kange gwanda ka gwe no ti de nyeka ke ti de gwar ko on tekel geje den diri goro diri ka approach jen do bada andetin otherwise lwakot jen the best place ko diri kwen diri jik diri nyamu gwa diri jikten me take a loose ko this time kwa goro ram mo take a loose me biya tek dun biya tukel me ram mo ba take a loose ka batika shiang palika bo shang shu yen chang tala dor and then batika palika kano bu point wood bona chiro ba jaga yonkwa ke mastaba cause bu kwena mo ba kula survive otherwise bu kwena mo ba jiak ba nyot run wel ba nyot gwa da mo chingwana shikan bu we ban me wun mu gwa mi dong ngai mandana tuok then there shigri no mo there jaganga gwa ko che je de yar de tek dien there we nyam mi je ben ka ogo yo kwena ka wok and then be yore can 25 30 pin till I yorga pinya chang bu manu ku bugalo te jino lwaka bi chutel problem on gwa the money but quentin wa no ngon ko kien ken kon yar ka kon de chularo ne na kwen na na shianen dong chi rami mo mete ka africa ko la dieno te ke yoto ngwane ya yor pinten dong chi ran africa ana dong nyu den rode nyeman tunika ba de ko la rodi a sha ja dap ka gaten kon impit ka africa tintel duor ka chi ja dap ka yen chwa ka tij boni eno yen ngone yuri chop kene me chi ngungu kwen kana ma ngungu ma titede te ka duor ka jen bon no jen obi ajele olia de la rodi ram mo mete ka kwa ga a cha gorpin ka story no jen isha kwen isha nan ka yuto to me shal ka mo te ka mi nga woi ke je mi nga mo la jida kol ka mo ke la jida la a woi ke tu duel toka woike atene yo gwar nyet ka rodien ten yo tiene kon la topke ki de kinero ke kinjo ki kinwan ke die ka yor ka pin and then bana we wonyam sometime ko share license tama mi yo to chi getel nyal daga right away mi ken ka yor pin ka kwen chang dar tere de te ka kwen mi di bi ono no bi yuru wan bi ka impress kana but ana bala wari kaje de char na odi nyungo to ka chawes mitigitin la tok wer goro bi nyamo bi jorom ke doru gwada dana shina de no bi ka yor pin bi ka dak pin cha west ka tomorrow bala ya ka thara kaje so de la rone na kwendan de ngoda kana ne je da kwa odong jerman cha la re manano cha la young generation right now chi ta ka ngot ke ni kan ben ka ken ba de je chi ka young generation ten pit ka africa de oje ko stele ka kwa de la ne de kona terar
tin kon ti ka kwak dong ken de culture mo de ken no ngoni kon e kon shi kwen ngai ne no tel mi din mi sha nang niam mi de wetu e nga ka chu kwen ko jen bakel no shi jen ma ka no jen dang ra wi di yok jen nang jok ko ngai ken go teli la do they know ka culture an chi kon be nang niam so mi te ga do mo de kon ka chung je to ton de na kap chung chi ga me right now very concerning in term ka jen last week me ke liu no tina ku you cha you niam like I watch that video ma right nyima dan tin yes take a chonko dong ram ra right ke dong chi ran Africa ko me ran Africa they dil jogo no kwa kalo ji wena dien ko shang ni salary tin kap ka right now chicken punching chicken along there an ko lo ji wena dien ke yudo to sha ga de je so ajena mo gore de laro ne nyok chana dit kon chana ka chuma ke be nyal ka right ko ba queen ba nyoko merial ga jeka ka kui younger generation ton kon bu kwen otherwise kan gat man kon ko kien kan kwen chicken bu kwen cause chicken bu kwen lan mala jugo no te ga mishiran te bu kwen ga je ko right now te ga ton wan te chi wujek rudian dial chicken la drug addict mat kan kwang mat kan tap so they are not ready to wait anybody kagwar you know they are just playing cause chicken so me beje me chiran te bu mal kwen bra laro en ko ngod dul gorka karo den luang wadran chero ku luang den bakula kwen but kan wer ka culture an kon weri washi more kan de kon de shiru de kan rom meni mi moshi road luang ala jin you know chete ko e mi road luang chitel way out ko jin point du chenga dan trial cabinet che jigi chuma you will never marry okay lare jitok ki mi shi road jaga ramela drug addict mad kwang mad tap chimen kwen madong another thing you know mila gwar chwagur all the time like jump from here and there you know chibu kwen bo cause and kwen by the way a desire re luajo la gwada na gurje but kashi je kan then be decide no but it ba kwen but mila mala jeni kaji gwadon like mobile no ma chide mu kwen madong okay so again mishit kana money de lar no ko gor kono bana cultural bana je realika ke bu kon realika gwa de kon yutu wana to de kon ko wuj jimer kam by the way let ken kariem dien no yene ko la we jimer kam de kon ko to wan riem dien ken riem dien kan ko kon jugo no shwale so chi kon ga dia we dictate no yene yoro yutu wana chi rete pin ki ok ti chop kanena ko la li mera mu ko ra wala ra ya jene ra e yut e te ke yo ma let ken ran mu ken kon rar chi ringa je no ngum chu jen chu ka ken winimi take ke bill they are paying take kwak to wan dul to ga tin ayo ngayen no let ken ke 13 hour 12 hour a day chicken to teneken let wal gwada me ka Africa to na bi to ke 24 hour teram jugid ma ken chuishken to gunje no la ran be ka Africa broda bi nyudo don te mu to ka ke no chuishken do no nyin ken tiene kon jiken ke they share them with us so they kon pro lonka ke de ko la lar no ne jin mi nyaara shi ko na chu nyaara chu lo palpen otherwise nange but chi ke dwal ba ko nang ke gwa this time ko mi cha nyal nang yo che to barodo wo yor gwada dien then be would be buying thing so no mo bo don je no ina dwal ke je mo right now ko tam runde ko ne la ja ko an ke wood be yo nang bi chu kude but right now mi cha gu je no gwar raro de ya bar be would buying thing bule we ko ne karar dien yo ka che kwa ka chi gariar je no be you tell what then from there but you kwene jin wenamo re wuji dana titin che yubula nang run me goro benji pinyo be yu buying thing so ti dial ti gari be be jalon ka nyin je salwa mi che ko calculate la na jigolo be chelon cause blood be latin ora me be no be na gwad me then from there bala problem so mi chit kana mo de la agenda na gore de nywa ko kon kel gwaye and thank you guys we meet no ka live video de dien dun kun channel ya ka gwa channel goro bu kon ne kon bana ka loke quick culture ka you know culture gore je ba jelos mi ci kon culture an ci kon bu lo tel gwa bana wetin gwa ani bi atakamal cetere modalon gwasme okay bye bye